Karekau he take o te rōpū Tōrangapū Māori, mena kei waho ke rātau i te kāwanatanga e noho moke puihi ana. Koera te kōrero a ngā kaiwhakahaere i te hapori Māori o Waikato, kia pōtaka maipi i te rangi nei. Kei te āi o te rere o te awa o Waikato, engari kei te rere anō hoki ngā tau kume ki wāinga i ngā rōpū Tōrangapū, mena me hokona atu ngā rawa kāwanatanga o Aotearoa. Kua puta te whakatau a te kāwanatanga o ngā hinara, kei te hiahia rātau ki te hoko atu i te whātekau mā iwa pai heneti o ngā rawa hiko, pēnei i a Genesis, Mighty River Power, Meridian Energy, me Solid Energy. Me nā koira te hiahia me āhei te iwi Māori ki te tū ngātahi ki te hoko. Pena hiena rā te hoko, waihunga te iwi te hoko. Ai, tika. The opportunity for iwi to actually own what should be ours anyway. And I think iwi are at a position, and it's the same kaupapa. If we come together as iwi, then will we actually become the owners. Koi nei te whakahau a te hiamana o koi ora whānau ora a Horiawa, ki ngā kai whakahe i te noho a te Pāti Māori ki te taha o te kāwanatanga o ngā hinara. Putting the whānau at the centre of the kaupapa, and that's what it's all about. And I think we can only do that at the table. No good shouting from the back. Others will be shouting from the back. I trust that we will put in place that we're at the table, making a difference for Māoridom. Engari he whakatūpato anō. Well, the proof of the pudding will be in the eating. That mandate has not been gone back to the tribe, and I'd say that there are a number of other priorities, economic priorities out there that Tainui would have to convince its own people of. So that would be a matter for tribal members to decide. Ahakoa he aha te tūnga te Pāti Māori me Nahinara e kore e mōhio tia kia hui tahi rāno rātau mea rātau kai pōti. I nā ki te hiahia te kāwanatanga ki te hoko, e kore hoki e taia e rātau, te aha. Pōtaka maipi, te kare.